Mwambilia kwa nkezi mulaithiria wa Miru TV buri wirigiro bwakwa alamsieku nitita na mbere boya iri tariki 16 mweri ni 10 mwaka ni 2025 kankwatyo weni kirintito cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu. Na tukiambira ntita sietu Battery Francis Gashiata wa misheni ya mitungo na kongwerete miaka 25 ari Battery kiathokira atongere badrikare bakinyite batongoretwe ne DCC Mirimwangi na Kinya County Commissioner Jacob Ouma na rero kumenyera ana na Kinya korona ndawa cia mbogita ruonekete kwarerwa bonene madikwete wante to defo gituma no banganitie riboti. Nawe Battery mwene misheni ya mitungo Battery Francis Gashiata na kungwirite miaka 25 ari Battery kiatho na kyo gigukinyine Jacob Ouma County Commissioner County ya Miru DCC Mirimwangi wa nkwene mitungo sub-county wa mwana Kristo Kathumba akiaria Battery Francis Gashiata no ritia ciari gwita na mbere kumenyera ana na Kinya nkuruki kurwa na ndawa cia mbogita na cho ciithirite cikingia bunene aja county ya Miru. Asiari, umesikia vizuri, ni kazi yenu kulinda watu nani? Na nilimwambia tena na mwambia ukiona mtoto amedhulumiwa na mtu yoyote, nyinyi mnajua tunafanya nini, mnaniambia na mnaambia polisi. Na sisi tunafanya nini? Baba Askofu, ukienda pale Shalom, utakuta watoto kama 10 ambao wamedhulumiwa na mtu fulani. Huyu mtu fulani ameenda. Kwa hivyo mtoto wako pale, ili polisi wanafanya uchunguzi wa kuona yule alidhulumu mtoto. And I can tell you again, ukiona mtoto yote amedhulumiwa, niambieni, mimi nitakaa na mtoto, alafu serikali nayo ifanya nini? Ifanye kazi yake. Kwa hivyo tunashirikiana na ni jukumu ya kila mtu kushirikiana. Mimi pekee siwezi. County Commissioner akiwa pale peke yake hawezi. Kuna OCS, ako wapi baba? OCS yako? Nilimuona hapa. Labda ameitwa pale. Peke yake hawezi, lakini tukishirikiana zote tutafanya nini? Tutaweza. Ni miario igikine DCC Mirimwangi na ugite rwangi rwawe rokaria ndugeta na mbere gutegera untu bobo na ritho ria ithaga. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba tunafanya juhudi zilizomo, na for the last 3 days Bwana County Commissioner, I can assure you the police they had a wake up call na wamekamata iko bangi ilikuwa imekatalia mahali na ikawa sasa wanaendelea na hizo crackdown. So nataka kushukuru watu wa Mitungo sana na vijana, especially the young people, na washukuru sana kwa sababu ile maandamano mlikuwa mmepanga haikutendeka, mlisikiza viongozi, na ndio maana tukashauriana na the other leaders, tukaona kwamba si lazima tu demonstrate, it's not a must, si tunaweza engage dialogue. Na ndio maana sasa nikajitolea nikasema nitakuja tuwasikize on Friday. Ni aria kiaria County Commissioner Jacob Ouma ameneretie antu arume bara na bobetite na mbere kugwata Kenya na banini. Watu wazee wanawacha kutafuta wasee wenzao, wanaanza kuingia kwa watoto na bado wamevaa masuti na makoti kama mimi. Shetani ashindwe. Mbia mwenzako shetani ashindwe. Watu wanaanza kula sigara zingine za ajabu ajabu. Antu wetu manyunye tenjobi makanywa chintu ndoku wakaribika. Father, tuzidi kuomba na kuongea na watu wetu ili kizazi hiki ninachokiona hapa kisiwe cha watu ambao wamekodoa macho kubwa kama ya nduthi, kwa sababu tutapelekana na wao wapi? Wazazi, shule zinakaribia kufungwa na zinafungwa. Sasa mtoto wako anakuja nyumbani. Wazazi mpo? Kila mtu waangalie mtoto wake na achunge mtoto wake. Ukiacha mtoto wako kutangatanga awe meli mtiananga katika kila bahari, basi ndio hiyo unasikia sisi tunaongoza kwa mambo ya kupachika watoto wadogo mimba. Msee, si tutafutana na watu tutatoshana, akungurumishe ushindwe kutembea. Wachana na watoto, wacha watoto, wacha watoto. Nkiripotera Miru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Hibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma nontu bariboti na kuroba ikundi kuma wondi ya kanuni ne barombete ngavana Omero Reverend Mutumantu edinge kubambe usia kwanda araba wete po patina mbesa sia kurambe nontu bamotorere kuma nkulukini bakuromba kinya kwe wa mbesa sio kiria nikenda bakomba witethia ebo mwandiki wetu wa Nteto Mukirio Nkunja au tariria ni kundi mwanya bila biwatanirete na usita muungano International Group batongoretwe ni mukaririete wo Nwesame Warudia ende araba umirete kuromba te gavana wo Mutumantu ethingia ombe kwithana kubatetheri muno na mbe ukaita kaka kwanda bakiwa nende berekerete season ya kwanda na ende bakiwate kumani na mutore burayumbete kwithia yukiumani barire bikura bira bakethere na mthai ni thina ya mbe bakuona na ende bakimuromba kutetheria arimi na mbeo bombe kwithia ni bakomesinika miundene yo mbere kura. Mheshimiwa Gavana patu na tudikana ikundi byatu bya muungano to support na mbeo thaiji nikenda members betu batongere tu bamami bao kuona aja nyuma nikenda bakomba kuanda mbeo mapema kenda mbeo itikeja kueja gitare ngai yaura tware katukuromba mbeo no tete burabo nkubethera bukuma kethirikare itwawe kinyamba seriteza siekoro sio baokeria patu ture ao kianine kia ndio ntukweru are mbeo niore ito tolwelieni na Rwanda inzikafu baba inge baumbete ngalugwengongo ira twanda bika umabiba umatukara tukarera myundene twarera myundene thaina tugwanga injere ko tugoita kimbo thiringi otire ito torikaneni oriu ende ni barombete kinya mubunge wa John Paul Mwirigi bakemoria tekirembe seira empowerment program irasi aretro ni munini wa mukathe wa Nthiguru no ekithore kindeke Maua Stadium ombe kwithia na kubatethia bari kundi kenda bomba kwithia ni bakwitethia bongo ko bongwa na njira kinya ya kwirira school fee na kinya kuciokere na njira ingi mwanya report ya John Paul yo kinyele kera batu tukuromba itukubwa kwena mbesa ira warete uri kinde kyarora mawa itukuromba gekage nakara utogitera gantu turiri kinya tutwitethie kinya tutore antu batwenge gorosa kanuni tosibwe twena MP wetu mwana twendete pio weri gantu kwa kinya tuo kyaira ngekuro ire inge cia narora kinya tuo twayire bomba uyo to support ikundi ne bibieto inyo ato support na kamuthithu wato support akamuthithu ikethwa ye mzuri mono nonto batu tukeja kuona kamuthithu kaguturinga njeki ogento nyaja milioni 5 ikundi bietu ote mumemba wetu withwa ina thina niki oro kwenda fees eskuru tukamwa oro kwenda manto ya mwana kurirwa chukuru twamurira oro kwenda manto ne ja mbeo tukagura mbeo o twambecha kwa ubatu tukethwa twi sawa nke report la Meru TV kuma kanuni Gembe South beta Mukiri Onkonja Hibaya sana Mukirio Nkunja nonto bariboti na kile kiumiki wa kuonania usonkoni kana tuntu ile skuru ya Meru University Nchero nende vice chancellor wa skuru Professor Romanas Odhiambo na rombete thirikari wita na mbere kuongela kigina kilimitaratara ya utuntu ile nikenda kuombithia aritwa nkuluki kuonania umbani bwo rwa ngine ro kulingana na kambuni imwe irai kinyite skuru ibo wetebe na moroto yokwata ne diendu kimbithi ba na ngwe kuma ome hamona kubaswira kuntu kwa kuonania bie wabio mariketo wa Nteto Adams Muturia Wathirinja no ina riboti Skuru ya Meru University Ntere chanchirono atetena mbere kumba kwithira kithara kire manto egyo thuthuria bakire kire kiumeke kire kyo monoko kapitano kyo thuthuria kiko monoko kya tongoreto University Chancellor Skuru Professor Romanas Odhiambo. So we are basically trying to push forward our idea of RISE, that is research, innovation, commercialization and extension. We believe that whatever we do research in must have some output which is useful to the community. Those are the innovative products, but also touching community, that is extension. And so we celebrate this day
and we are very happy that we have had our council represented here. We have had our partners represented here, and that's what we are celebrating together. So we look forward even to having startups. And this is the way to go. This is going together with the help of the academic staff. The academia line is not now going to be seen as just theoretical, but we are going to put it into action. As a council, we have put the management so that we have helped them to make sure that this Innovation Week and other activities go on very well. Kuringana na Professor Manaza Dhiambo wite thukuru ndio mpete kwithiginga matale kathomba kirimanto ya yegio thuthuria ora pompete kwithira bakibuithie njui ciere kumania na mira na into bingi kathomba bira pompete kwitha kibuithie kumania na mira. 3 weeks ago I sent my team to Kenya Bureau of Standards really to check the possibilities of recognizing some of these innovative products that we produce here. And the result is that they are opening up. If you talk about Mira infused bags, that is like a tea bag, they are already taking very serious action intentional in terms of accrediting it. If you talk about the camel milk and the very many products that you have seen here in the exhibitions, all these are being discussed. And that's why, you know, even here I think we are the first university to have an office that is really identifying the potential of the IP value of the products that we have and trying to advise them to go to KIPI so that they are patented, so that they are ready for the market. So we are doing that. As far as funding is concerned, we live in a very difficult world today. The economy, the money is not there. But you can see we have assembled all kinds of people. Meru University is one of the pioneer universities in this country that is working closely with Kenya National Innovation Agency, Kenya. I think the good news about whether there are unique models overseas that will suit Kenya is the answer is no. The Kenyan model has to be the right one for Kenya. And I think what's really exciting is the opportunity to learn from other organizations, other ways of doing things. And there's a really exciting entrepreneurship space in the universities in the UK. But those aren't ready to roll for Kenya. Kenyans are in charge of finding out what works for you. And I think that's what's really important, because when we're bringing over university administrators, they're learning from Kenya. And I think what's the issue, going back to that point, I think it's about understanding what's unique, the opportunity and the challenge to the individuals and the innovators here. That means that your business idea has a USP, a unique selling point, and that's understanding the context. And I think we go back to, is there technology in the world to diagnose cancer? Yes. Is it right for the Kenyan market? No, it's too expensive. So what's the innovation? The innovation is the price point. Kiripoti ya Meru TV kumatiane Mitanda Mzimoturia Wadhirinja. Ibaya sana Adams Muturia wa Dhirinja na mwankini jura umere thokone ya Kibikona isiumbunge kea Igembe Centro ranyumba kathomba cia biashara iraire akari bawete ni batete into bibingi ya uniform cia skuru na into bingi kathomba koma mwankiyo katamenyekana hendu akari bakiari ni bamenerete bonene thirikari ya county ya Meru na nto bakuria koya na ngari ya kori mwankira bawete mabitha barabare maua fire station babero tingari ya mwanki iliona kuno nkaba yetera ngari ya mwanki kuma Meru town na era itombere ukinya mariki wetu wanteto mukiro nkonja na kulikethia Mwanki ni yotemete ntame thokone ya Kibikona arayombete kwethia yutiete nyumba nkabosiete na mugana yo into kathomba ira ni nyumba sekurara na ingi cia biashara na indi akariba kontuko bakiwa ni bahiriri into bionde buru na bakiwa bate kumenya kinya kaumoka mwanki yo nyumba ikoya matres ikoya mauguyana yakoya membinya crucial document sikoera ko bamba wote nyabe koerwa ni bande kana nya document cia skuru na dhaiba tena mbele wala nyuma kuona makio kutoka nyumba mo au na metane na metena wakati wasikusa makala na wetikire na antu bakainge to tito tengu akake mamo koere kwa thira na ngari ringeroe
timbo segecia babora simwangi simamoto bawire ngare ni thoki bakiyo teke dio kinyawo kinyire batu Ndio riu nibonekete kwolotela kiara kiri thirikari ya kaunti ya Meru ira tongoretwe ni gavana Mutumantu Ethingia nontu bokwithia otizima moto irere akwe nontu kinyere ya mawa barua ati nibererie kubaringira thimu kende kinya inde berwa ya mawa ni thoki nere kaomba kwithira yeterwa no monka yume Meru town fire brigade re nekayo to mo Meru ka belu mawa kiori yako kembele ke deoria mawa kewe ko ne thoki ya mawa fire brigade expire rate ya kuthoka re nere ko ngare ne Mwesimiwa ono to graibo no to ibise ke bona na kote nyo tamwe etotete no ibo ko ibike tamu wa toriye to agero no bomba otorutrangoe ingathimo kipkona kwatwe kote ngari mayo mbakuya etethia antu baba kipkona imantu ya naibo sana ntekubo kwetarie to renge dibo kwetarie to aibo kwethote ngari reactive thai Ere mbere njukire atuwe kuringira antu bazima moto no ntingu kare namba yo nande kuringa thimu imbetekero obisine yo ndero ndaboria mbere bokwero kiponi kokoya bambira ibakwerwa na ngare erere mawa ne thoki na botoma na ngare mutindo ya kori mwaki ndasioria ngare kiwe kuma mutindo kinya kipona kori mwakire nyumba utethia sieko ya siathira ona fire brigade firefighters utebo tuina boyerie ira yari mawa batu tuhererwa ketho katatimenye yue kuyerekere kweka nyumba gange gairite yara amuna kwethirwa kairite ye mawa kuringirwa thimu yatikire almost 2 hours beyire kuoria makara imbi yatethia Riu bakiromba antu bawendi boboya hamwe na atongoria kubatethia iromba renge niki antu bawendi boboya na kinya atongeri barabonde baritene kuma KMCA, MP, women rep, senator, na governor. Baya bolelia nto babonde baereri nyumba. Nonto mwankata ito kya kolelia. Ana bateta skuru koyo. Uno ndo bambere kwa toto no tethio. To batu tutetha muno. Ndo bobo batiwa batengwa, batembi, batinya ngwere ko kanere ko inairenge utechio ana bateta skuru bya korewa just imagine bikorea bikorui bya mwana korea oro otebio eta kurombero bya korea andobe wendi weya nyabongo ibeberu au na kinya anene beto baiberu bonde ndene kaunti ya Meru Keripotera Meru TV kuma Kipkone Gembe Central beta mukiri onkonja Hibaya sana madikweto wanteto mukiri onkonja nontu bariboti tudirekerie na rona romonyero kune kirima kenandora tiania kirima kira kiriweta nangwa kaye nyingi kiri kunate kyanto bai kana dhanga da tigania east kumenyekana na ndora arani otigania na mongo ya Meru baira mutheyo ntano mno karama na mudhara akaribantu riba sumiriti kwa yanangwa kaya sia Kondoko harabu wete kirima keke nikiangai note mto wete kirito kurima kuo kana kinya kuita mbitikuo madikweto wanteto mureithi waba noina ruonororo mwanya ni kilima kiri igweta muno na kilima kiri nkuaga ya nyingi kilima kia Meru kilima kia Ngai kilima kiji kineja na Ndora kiri luterene rwa Thangatha nindene ya Tigania East Nturene ya Kunate kiri antu baekana kilima giki ni kilima kiri igweta rinene muno kuumania na kariba beturenda untu guku baraba eje ne ngono cia kilima giki bakiuga nikio kilima kiria batumaira kuma tene igita ria bajuju na bangu kubetu Kambira pika ikundi na ndimukuru njirincheke na kilima kiki kwa imantua kuitawa na Ndora na ikilima batu twasiariwe twagikilima kina bajuju betu baikimenyagira bwega na nyama ntu ya iongwana ya Meru ino baita wakiria nturume la bula kaya laura na inia ura Ibaruza kiongwana bagata bagakija nturume kilima kinya Ndora na ntukumbule kaulo tukubu
na kuonje tutura kile kilima kile cha Ngai makiki tabanandura na kilima cha Ngai ni kuba jiwe tuba itara yongwana. Kwa marieto mbita wa Harrison Tonja Mitri ntora ingongwaga mbita ndi chairman kwa Durincheke kilima kiu kulingana na bwangura ni tina bayuyu mwanka muciari gwengwa o na muciari gwa Rubeta kulingana na kagita kara nkurite na nkime makiu kagita kara kwa idhaira gutena mbura aikuru baba kuru kabisa yaba mama ujua ire yao ba udurana bagaita bakauragira ngondu au mwanka mbure kaura gaito ikara kwina gaito kaire au kaura gairwa ngondu ngere ya kuo ndugo gutarara gutira ura kirima kiu gikaritie antu baba ekana bakiaria ni baugite ati kilima giki nikio batumagira igiteneria maromba na igiteneria nyaria gwita igongwana biao tene untu bura barithagia na Murungu akabaigua na nibetikitie Murungu na karaga antu neja kilimene giki aria umawa cia watu irite kinyori tamamutejo mwaku no withejo kiuma kinya tharike na kana kinyoga ya kuna nku ni watwika gugutuka no karemera mwitu ne jojo mantu mungi na nkiario wa kikana oku antau makukunya thai ukurubokwa na bambicie kilima ke kumande mwana kumande ntao na kirimi na kilima ke gitare mwe kia ithiriwe mukurata wantu ikabo au kiithia kiathie miakere moki kukeura na moki utaora na mukuru thai gwatibai na bu atembeu kiaro yoma family yake yathukangire buru ya kilima ke bambicie anto baika kukurema na batukirwa ku kinya kuna ko muntu akaira muntu bukiriria mwekura kira muntu nge bukiriria watuka akruba kaita usiada hicho mankapa kaenda ma bambicie ona ndaka kiye batue twaitele kure muntu tukirwa na bwitete muthenya na gwatuka uri mwanka gwatuka tukaganjira akuru irashima baje na icio batie na tukaganjira tukaendama na bu kiba kirima kiuba kire na kirima kiu kinyala iji kinyala ndaigagua bajojo baitwa athungu baya kuthima kiare gauthimika kukigucia abwe tene gitara tene wagitumaira atia bogatumairwa ri ndakarama kaya kaugae gautana ekuka jaira muthega uko te gokiba jirite kana kyao bakaitia muthega yura kwa utana te bajirite na kwegoki tende batumira kemira kana igaita ikababwira tende baba ja unyangiare kana kuri ungibu twatumaira ri tukaungana tugaitia ngondu tukaita twamiragira gaito ikara nekaethe ethoragwa etekua Alira mbura yurite nonto rira mbura yurite kuigua wathithagia tene ya kilimene kiu kabweta ku rira mbura yurite twaitagia twekeni kenge kira etorongo twagwetia ngondu aturutira baturuta tukaita kuragira na ndora na ara gaito ikara na ukaura kaura ontuko yu bwa kaura tuko yobo buru nandikire makikire maukira kwacemanagia na Murungu kana te Murungu embigwe twatoma kaura na tio tamutharima na watutharima na baka ukauga atire ugetoka tema mite ku ko kulita Murungu kwamba gweto atama ukauma ndamu na ndore wau ukauma ndamu yo meranda mu akoroba menye yo tamburi ye ngondu uragwe antu ane ara antu ba ikana bacemanagia na Murungu
Antoine ara antu bekana be ya kuririra Murungu. Antoine ara antu mwanya mwanya inya bakuma ome ba miriga ya ba ikana kuma Muthara na kungi be ya ira mithege ngai nikenda bageta kurita kigongwana gya utana na nande mantu ya yonde yontwire bwa muntu wekana tebo ubunka muntu mutori wekana nerigaira kirima kirembura nontu bwotoro bwawe bworemi na ndienda kuwa ekana nio fundi basket kana ekabukira twikaira byakura byatu ndene thangatha nontu thangatha ruguru batwe turi mama yani tutirima byakura twiyakura byakura kuma ku mutageri kirima giki nikyo kiria kijikenera na ndora kira kindene ya thangatha kiria gikwirikana ni kirima kia ngai kuma tene bajuju betu na banguku aja nio barombagira bagaite igongona biao riria ntiguru igite gwati buna ja bwampara na bakathinja na nyingi nyumene mbure kaura ya kung'ana na antu bakona bya kuria nyingi muntu uria watonya kirimene giki na akathithangia mothuku Murungu netherwa aria mwana we nuntu kuringana na akari na aturi bantu reje ya kirima giki uria bagutwira bariuga ati muntu uyu na atonya ugwatine bone nuntu nareja thina nyingi ja mukuru mwa kumenyeka ati we nagire mbeu na mucijwa uyu rathukanga junthe nyingi ya mwana bu butengani ati muntu aringite otema mite kou no ateme juko mandamu kana atema miteu nyingi gwatuka kwi muthenya bariki rugono ru ngakurugonera ruruju ntukuya ruju nikenda komba kurugwata gicunji kia biiri kia rugono ru ugwatene atia antu bakuthithia kirimene giki kia Murungu. Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigone ya Tigania na ndora thangatha Tigania East kumaya mirigone ya Tigania na ndora rurijonerwa ekana. Na riboti ya murithi wa bane tukira katanta kirinde to sietu muthenya yodwari ethira wina kaita kakea ni ukambita tiri mbabu.